Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele ningizimu Afrika, sikubingelele Afrika, sikubingelele umhlaba wonke jikelele. MC Pholobaso andile wakangcobo yakubingelela lesi sikhathi futhi uyakumema ukuthi nawe iba nelungelo lokumema abanye kusiya Viva TV1. Make sure ukuthi uyasubscribe, please subscribe ube ingxenyeke yalomndeni ohlale kulethela odokotela abanamandla nabasebenza ngokukhulu ukukhuthalo. Sukela namhlanje ngiphetheke inkunzi malanga udokotela uNjomane kaMgabhi uBhebhe udokotela MHLONGO. Suka bayazi abanye abaningi bathi simbiza ngomhlongo, thina simbiza ngobabakazi into ziyenzeka, thina simbiza ngalokho, thina simbiza ngalokho. Unamagama nje ngenxa yezinto ayikhiqizayo nazenza egodlweni zakhe zonke ekhaya lakhe ziphenduka igolide empilweni zabanye abantu. Sikhuluma nje South Africa osukela namhlanje sokhuluma indaba enkulu yespecial. Kanti ningibuza umbuzo othi umhlongo kanti uyinsizwe enjani? Hloboni kaMhlongo lo ngoba abantu bakaMhlongo bagwaza bephindelela ingakho baze babizwa ngoBhebhe. Itshela ufakazi ubuyile ke ngani zakwethu ubuye ngamandla amakhulu selize lavuma ithongo njengoba sashilo nasekuqaleni. Engikuthandile nokungijabulisile ukuthi vele abantu sebebhalisile shothi idlozi eliseyintweni likwazi ukubona ukuthi njengoba sashilo ekuqaleni ukuthi ungabe ubhalisa khona idate ungayazi. Namhlanje ilanga elikhulu, ilanga le date ngani zakwethu. Special Njomane sikhona usufikile, bingelela abantu bakho. Asibingelele kakhulu Pholoba, sibingelela umhlaba wonke jikelele ababukela usiya Viva nabahamba nomkhulu uMhlongo. Obingelela uyona indoda umkhulu uMhlongo uNjomane kaMgabhi yaduka iminyakanyaka mfana udimba komngulukoza amazama kofenya onezibonge ezimbili eziphila saka nezisebenzayo. Pholoba sokhuluma indaba ezinkulu namhlanje. Ispecial isikhona kumnyama kubovu sikhona special Pholoba. Uthini kubantu yini obathembisayo kulesi special? Ngibathembisa Pholoba ukuthi akekho umuntu oyohlupheka zafe. Isona siqubulo sami engifuna ukuvalelisa ngaso engibingelela ngaso futhi. Sekuhluphekile sekwanele. Akusesona ke isikhathi sokuthi uhlupheke manje. Seyisikhathi sokuthi nawe into zakho zibuye uqale phansi uphinde uphile njengabo bonke abantu. So uyibonile imoto komakhelwane nakubangani bakho. Sekuyisikhathi sokuthi ubuye nako ukugibela imoto Pholoba. Imbile yosela umlizibisila ukulayezela Pholoba. Wonke umuntu asukume eze ukuthi kusizakala kanjani. Ngikuzwe uthi uqeda le yanto yokuthi umuntu ekhaya lakhe kube nendle engangena umuntu. Yes. Wathi uzoqeda lento yokuthi umuntu ayoguqa entweni enembotshana lokho eyilunguza ukuthi ayikho into ezophuma noma ngeke iphuma. Ngakuzwa futhi uthi uzokwenza ukuthi lento ibe kwi-fashion because nanoma ingabe ikuphi into eyithathile hamba nayo ikusebenzele. Ukhulume ngering wathi kuzohambeka nayo. Wakhuluma ngewash wathi kuzohambeka nayo. Wakhuluma ngefoni wathi kuzohambeka nayo. As long as umuthi wakanjomane uphakathi silandise mhlambe siqale nje eqaleni ebumqokeni bokuthi unikeze umuntu isigubhu kodwa sehlukile kuyigubhu ejwayelekile ezizobe sefoni noma kube ring noma kube sewasha. Siqale la iPhone hlobo luni lesigubhu lolu ngoba kungenzeka sikhulume ngesigubhu sefoni kodwa umuntu osekhaya lokho ethi shuthi ifoni yami sizokhukhumala manje efana nebag. Silandise ngefoni eyisigubhu. Pholoba masikhuluma ngefoni eyisigubhu sikhuluma ngaso straight lesa sigubhu sakudala. Ake ngihlehle mbijana lo kaMhlongo kade kwakhiwa igubhu namanje isakhiwa futhi. Ekade kuba amaselo aFoloba kuya ngokuthi ufakweni phakathi. Into eyisigubhu kahle into ephakathi. Iselwa leli number 2 iselwa molithola ungalithola ngo200 300 lapha eBria. Kodwa likusebenzeli lilodwa Pholoba. Kuqala kuba isigubhu mase kungena umuthi phakathi. Ingakho ke Pholoba sihlale phansi njengoba siyabahluphekela abantu. Njalo abantu bathi bejabula beya phambili thina sibe sifuna enye into abazothi mebeshayeka kule ndlela abayihambayo sibe nesolution noma sibe nazo isixazululo ezinkingeni zabo. Sinika abantu igubhu Pholoba bahamba abantu bayibeke emakhaya baphumelela abantu bathe bephumelela abantu kwakhona inkinga yokuthi kukhona indle engangena ngoba inesigubhu noma inesigubhu kuthiwa sokonakala. Kuthiwa kuzokonakala ukuthi makushona ingane endaweni ikhonjwe yena kuthiwa nanga umuntu oneyigubhu. Nasemndenini mabephumelela abantu kukho nje yena kuthiwa uyena umuntu othwebula idlozi uyena umuntu othakatha idlozi. Sahlupheka ke Pholoba saqala phansi saba nendlaba entsha sabuza ukuthi into esingakwazi ukusiza abanye abantu ngoba number 3 Pholoba abanye abantu bayayifuna izinto ezimpumelelo but abanazi izindlu Pholoba ezorawonda. Abanazo futhi izindlu ezinkulu omunye uqashile Pholoba. Uyabona ngikhuluma no principal njengamanje ohlala esikoleni. Ngizokhuluma no memo ohlala endlini zesikole. Ngizosikhuluma no
umabhalane ohlala endlini kahulumeni ngizokhuluma nalo ongahlala ekhaya ohlala eduze oqhambela umsebenzi ohlala emqashweni wakhe ngizokhuluma nalo seresi pholoba ofundela umsebenzi owenza njalo lo muntu awukwazi ungahamba nesigubhu pholoba ufike nesigubhu ufike usikhalise sichacha awukwazi ukuphila kanjalo ngenxa yokuthi bonke abantu bangaqala basokole endaweni ukuthi nanga umuntu usefike nento kaso sabe sesiyahlupheka pholoba safuna indlela entsha sabuza pholoba yabuya impendulo ukuthi cha lo muntu okwazi ukungena ezigubhini sengakwazi ukufaka ewashini sufaka eringini sufaka efonini masikhuluma ngefoni pholoba isigubhu sefoni sikhuluma ngasona sasigubhu vele esasisebenza kubantu emabhizinisini esasisebenza kubantu bathenga imoto esasisebenza kubantu babe nemizi emihle pholoba awukho umehluko kuphela nje ukuthi ifoni number 2 akuyona ifoni lenkulu sifuna nje ifoni yobhopopo leyo 250 pholoba khona sokhipha ibattery sikhiphe yonke into mase sifaka umuthi wethu usebenze kuba isigubhu pholoba usho ukuthi uma nginale foni esikhwameni sami esihlala laptop noma nginale foni esikhwameni sami sombhegana engugaxa la emhlanje noma la kwiphesi yami wesifazane kunale foni phakathi mangingena kwi-interview fanele ngilindeleni pholoba siyagaranta hayi ukuthi siyacabanga lokho ngisho nga-interview nibe u5 nibe u10 kodwa umuntu ozophasa uwena pholoba ngenxa ukuthi awuzihambeli wona number 5 pholoba lento ayikhuluma into ejule ngesinjalo angithi uyakhumbula pholoba abantu bebenezigubhu esinezigubhu eqaleni ekade singakwazi ukungena ema-office uthi umuntu yokwenza i-interview ufanele yoguqa lapha emsamo abikele isigubhu njengamanje uthatha lona iwash lakho uthathe yona iring yakho uthathe yona ifoni yakho uhambe uyongena nayo e-office kuyona i-interview kufana noma uyobhidela ithenda pholoba uhamba nalo iwash lakho uhambe nayo ifoni yakho uhambe nayo iring uyongena nayo emithingini lapho kubhidelwa khona ithenda nakanjani pholoba ngeke ungayitholi lento ekufanele uyithole uma ukuthi uthole lezi zinto lezi esinazo Dokotela nguze uthinta lento wazwalinganisa sikhuluma la of air wathi kunalesi sihlahla ekuthiwa khona isihlahla somphafa noma soblahla nkulu la khona ekusuke kulandwa ngaso umuntu eze yofika la ekhona ukuconnectwa noma ingxoxo exoxwa naye utshelwa ngalesi sihlahla lesi but la uthe wena umuntu ngenkathi egeze ekhaya uthatha iwash lakho uyalihloma ulibeka kamnandi uthi lalelake esathi ukubhava siyaphuma manje siya kwi-interview mayingena emotweni futhi mayethanda sengasho uthi hayi ke manje siya driver siyanyathela sibheke khona asingavelelwa inkinga endleleni masezongena esicabheni usengaphinda futhi axoxe pholoba kuyaxoxwa angithi umuntu wakini lo ongasekho membethe oyidlozi lakho angithi usondezele lo gogo mutshela ugogo wakho uthi gogo ngiyaku-interview njengamanje mangifika lapha labantu abahluleka ukuphendula kuphendule mina ulalele futhi akusakhulumi mina khulume wena le ngiyakhona akusakhuluma umnikazi wenjavu but sekukhuluma lo muntu amembethe pholoba abanjani-ke laba bathi since belanda iwashi kuwe mhlawumbe sikhulume ngendoda eyakuthengela nansi imoto ohamba ngayo namhlanje into imile la mina ngibe ngisakhuluma kwakukhuluma ngayifaka lento ngangena kumane kuthiwa usefikile uMr Sorenson njani masinjani pholoba lesi sigubhu ngasho pholoba sizakhile igubhu pholoba angifuni ukuqamba amanga sizakhile igubhu zabasebenzela abantu kodwa ngifuna ukuthi mina nosasithatha isigubhu bengizothi uma uNkulunkulu evuma nedlozi la kube likuvuma akabuya azosithatha lesi sigubhu lesi asifani pholoba lesigubhu sinamandla ngendlela emangalisayo ngoba lezi zasekuqaleni wawungakwazi ukungena endaweni yokusebenzela kodwa le ukwazi ukungena noma ikuphi ayikho futhi nemithetho exakile pholoba mhlambe ngaze sithi ijoka la cha ayikho imithetho kuseyiyona le yamthetho nje abantu abayaziyo pholoba kuyenzeka sikwazi ngisho ukubuka kusenhlizweni angithi pholoba sikhuluma ngomuntu osenyameni sikhuluma ngomuntu osemoyeni ikhona lento yokuthi mo wacikeka yabona noma ungaphumiselanga but lesigubhu siyakwazi ukubona sense ukuthi wena ucikekile othola ngeyilanga abantu abalwa nawe beshayeka babulala nebodwa badubula nebodwa kanti akusikona ukuthi wena ukhulumile lesigubhu kuphela sisuke sabuka kusenhlizweni ngamanye amazwi othinta wena kufana nokuthi uhlokoloza ihlo likagogo wakho noma othinta wena kufana nokuthi uhlokoloza ihlo likababa wakho lokwembethe pholoba okusho ukuthi ulanda security ulande inkemba futhi nokhiye ozokuvulela endaweni ezahlukahlukene kakhulu pholoba ke ngibuze lo mbuzo pholoba ukhona ingane ezake ezadlalela emathuneni pholoba kukancane nje sithathe ngibhola nali ground emathuneni sifika ziyadlala ingane akwenzeki pholoba into edala lokho emathuneni kukhona isithunzi pholoba njoba ngisho lento ngikhuluma nalo muntu odelelwa yisebenzi zakhe ngikhuluma nalo muntu odelelwa abantu abaphethe ngizokhuluma nalo muntu odelelwa emsebenzini ukuthi lesi sigubhu siyakwazi ukwenza uswabeke ngenxa yokuthi sukumbethe umuntu ongasekho pholoba siyakwazi ukwenza ube nesithunzi kade babedelela endaweni uyikhansela mhlamba bakuzwa abantu uyinduna mhlamba bakuzwa abantu uyinkosi mhlamba
bakuzwa abantu nasi isigubhu sokusiza qoka iwashi nje phela uhambe usha uchithe wena ufike uphile nabantu bahlonipha abantu baguqa Dokotela uMhlongo asingene kulento ethi uye wakubalula nasemavidweni aphambilini ngiyafisa namanje ukuthi uphinde ukubalule kubantu ukuthi eqinisweni lilonke lesi sigubhu awukusabi wena ukusho kubantu ukuthi into sukumenzela yona ngale ring yakhe noma into omenzela yona ngale cellphone yakhe noma into omenzela yona ngaleli iwashi la usukuyenza uyimanyanisa nedlozi lakhe okuwumuntu othile enizomqoka naye ekhaya kubo hayi ukuthi kuthiwe njengoba uthinta amathuna sewuzohamba ke manje niyomba amathuna eminye imizi noma senizohamba ke manje niyothwebula umuntu somewhere no ukhuluma wona ukuthi inhlanhla ozoyakhela umuntu uzoyinika umuntu wakubo kodwa ongasekho emhlabeni kodwa pholo ake ngiphinde ngicacise lokho la kwamhlonga sisebenza ngeinyoka pholo lesigubhu esikhuluma ngazo akusona seyinyoka akusona somantindane akusona sotikoloshe akusona semkhovu into eyenzekayo wena sihlala nawe phansi mase usinika umuntu wake nongasekho either ugogo wakho umkhulu wakho ubani osenhlizweni ngenxa ukuthi ezidalweni zethu nombani ukhona umuntu osenhlizweni yakho ngenzeka ngabikho yena ubaba wakho kodwa kuba uma wakho abesenhlizweni sifuna lo muntu onjalo ukuthi wena mase usinika amagama akho aphelele phela mase sikufaka ebhodweni senze izinto zethu thina zenzeke akusikona ukuthi uyahamba emathuneni thina uyekela kuthina senze umsebenzi wonke mangukuthi lo muntu akekho right ekutheni singamsebenzisa sokutshela futhi pholo siqale simcheck umuntu before simsebenzisa ukuthi kwesimone esiright uzokwazi ukuyenza nani mesithola ukuthi ngeke akwazi ukuyenza sifuna omunye pholo bozokwazi ukwenza lento ekufanele ayenze pholo South Africa siyesahlala phansi nomhlongo ngoba ngithanda indlela asebenza ngayo nokuthi angifune egcine ngenwa isimo sabanye odokotela abangenzi kahle ngathi ngicela ukusondela eduze nje manje ngifuna ukukwelusa kulesi special into yokuqala ngifuna ukukulusa yona ukuthi uqhubele yanqubo yasekuqaleni ukuthi abantu abaphatheke kahle ekhaya ngoba uke waba nespecial ngephatha ngifika kodwa abantu bamncoma kule game kobe kukhona mina kwispecial kule game inumber yami ingezinye zeinumber ekuzobe kubhaliswa kuyona ukuthi ngiyeza kulesi special kodwa umehluko nanku leli 1000 rand obamba ngalindawo awulifaki ngimapholo ulifaka straight to i-account kaDokotela uMhlongo izokhala kuyena but uzobhaliswa yimi mina ngilusa ukuthi wena wawubhalise ngedate ukuthi kwathiwa kuwe nakho kuzokwenzeka masufikile wafike wakwenza konke naye wakwenza konke wasugoduka ekhaya kwabo ukuthi into yenu iwusweet nje shuthi ngamanye amazwi angibheke lento ukuthi ubhalisile wathi ubani kwase kwathiwa fika ngelangela ukuthi uphathe ini nani ngimile lapha mase kiwa ekudepositeni that 1000 rand awulifaki emapholo ulifaka direct kuMhlongo because imali yakho fanele yaziwe yithongo ake singeneke sigxile entweni ethi zithini izinhlelo noma imigomo ebalekile manje sipha abantu inombolo abazobhalisa kuyona baphathani kuze bekwazi ukuthola le ring baphathani kuze bekwazi ukuthola leli wash baphathani kuze bekwazi ukuthola le phone pholoba imigomo la eyokuthi izinto ezidingekayo ake ngiqale la pholoba ispecial ngiphahlile pholoba ngacela ngendlela engicela ngayo bavuma balele bangihlonipha futhi pholoba ispecial iprice yakhona pholoba so 15000 especially pholoba so 15000 ngakakubuza yazi ngagcina ngishilo ngokudlula yakhumbula ukuthi pholoba le ehle ngempela hayiwe especially so 15000 rand bengithi uzothi 25 eqaleni pholoba bayazi washi bayazi ringi bayazi phone ukuthi u30000 rand asingabazi asincendi ngaloko asukhiphi futhi half kuba imali ephelele nje mase siyahlukana kodwa ngokuzwa usizi labantu base Eastern Cape nokuzwa usizi labantu baseGoli nokuzwa usizi labantu bakonongoma komuntu bathu babekhala pholo ukuthi nathi siyafuna ukuphumelela siniyafuna ukuhamba ngemoto siyafuna izitolo zethu ivuke siyafuna amabhizinisi yavuka sahlela pholo basaphatha sacela nawe bengakatsheli pholo banqathi uyayizwa le uyaqala ukuzwa lento ePrague so 15000 pholo into esifunayo ke eyimigomo yakhona sifuna isithombe somuntu pholoba okuyena ozokwenza ozongena la kule special isithombe kuzoba u1000 rand ofana ne deposit pholoba
1000 rand okubamba indawo. Okubamba indawo ofana ne-deposit, yes. Sizofuna i-account elokhuza i-ID number. Kodwa i-ID number ngiyiphasa isipholo basi mase sikhansele. Yabona? Ngenxa yokuthi ama-ID number sekwaba khona iy'kemu zey'nyanga bathatha abantu iy'number bahambe bayogobha imali ngamagama abantu. Ngicela sikhiphe i-ID number. Ma ukuthi endaweni yangakini kukhona isigwilo saziyo. Angithi sinabantu abanamabhizinisi axakile abahamba benameka iy'number zabo zonke indawo. Wena mhlawumbe ungayintshontsha le number le. Ukuthi usibe yes le driving school lo masingcwabisane wena wazi cancel uyayazi nawe yenkosi yangakini uyayazi nawe umuntu nje onamandla pholo bantshontsha inamba yakhe mase usendela wona usinika amagama akhe aphelele ulethe 1000 rand kuzoba amagama akhe aphelele kuzoba isithombe sakho isithombe silekelele ekuthenini pholoba ezinye izinto ufuna sizenze ungakafiki wena ukamba uyafika pholoba sesizenzile izinto iyona ke into eyenzekayo pholoba leyo inamba imqoka ngani noma ukudalula kubani angidalula abantu follow kuyimfihlo yethu njengoba bazi nje abantu ukuthi sisebenza ngomhla ka15 sizosebenza ngomhla ka25 sizosebenza ngomhla ka30 noma u31 yilapho ke pholo umkhuba ukuthina awukho kubantu thina esazithi umkhuba unjani kodwa special pholoba singomhla ka30 ku-September pholoba 30 September pholoba zobe iduma pholoba konakele kakhulu kuyobe kuyisabatha ngomgqibelo pholoba uthini kubantu bengafika ngolesihlanu pholoba abantu bangafika ngolosihlanu akithi sineyinhlelo ezimbili pholoba ngicela siphinde sicacise leyo sineyinhlelo ezimbili ezintathu ezama ring kuzoba uhlelo lamafoni kuzoba uhlelo lamawash lowe ring pholoba bengizothi mina akafike ngolosihlanu into eyenzekayo ngenxa ukuthi uring omunye usuke kade eyigqoka vele ake ngiqale ngicacisele kancane pholoba eqaleni sikhulume ngokuthi iring ithengwa kaMhlongo angithi uyakhumbula ngicathi nasekhaya uyakhumbula sikhuluma ngokuthi iring ithengwa kaMhlongo kodwa ke sakuphahlela futhi lokho ngenxa ukuthi omunye umuntu uthothi kade ashada pholoba unayo iring omunye umuntu uthi uyayigqoka iring sekuzophoqela ukuthi agqoka amaring amabili agqoke le kaMhlongo manje azogqoka le yomshado sabese siyaphahla pholoba sicela lento ngenxa yikhalo futhi zabantu kwabese kuyavumeleka pholoba ukuthi angathatha umuntu le yomshado wakhe pholoba sizomlekelela ngayo number 2 nongenayo angakhona ukuyithenga futhi afike nayo yena ngamanye amazwi siphahlo kwezakala pholoba umuntu usevumelekile ukufika nering yakhe so laba bamaringile bengaba kuhle bafike ngalo losihlanu kwenzela ukuthi siqale siyibuke nale ring siyise lapha kumnikazi wayo ngenxa sinawo umsebenzi thina umsebenzi uphethwe abanikazi bayo pholoba akuthini umuntu ophumelelisa abantu pholoba asazi ngisho umuntu phela idlodlelela sibatha pholoba ekuyibona abantu banikazi bomsebenzi nenkosazana semanzini uqala ngasikhatsini ukusebenza ngoba u6 pholoba sobeqala ekseni ntathakusa pholoba sobeqala pholoba hayi ukuthi sobeqala ukusiza umuntu hayi ukuthi sobesibeka imlilo sibeka isifutho ngoba kufuthwa pholoba abantu begezwa benziwa zonke izinto ngo6 sobeqala pholoba sithi akangene oqala ufika iqala Dokotela ipha abantu izinombolo ekwizona abazoyisebenzisa ukwazi ukukhulumisana nawe bebhalisela ke ispecial asiqale kanje pholoba yona number esotholakala kuyona le 083 406 8658 siphinde 083 406 8658 asibanike amapholoba ke manje ngizocela ukuthi uma usubhalisile enombweni kanjomane le yaqeda ukuyibiza ungabisamfonela umapholoba kodwa mawubhalise kumapholoba futhi ungabisamfonela unjomane ngoba nizogcine kuba ngathi nibaningi kanti nibambalwa kanti enye into emqoka nengicabanga ukuthi unjomane fanele yisho ukuthi ngaleli langa uexpect abantu abangaki ngokuzigalela yena pholoba abantu esibalindele thina silindele abantu abawu20 uthi isandla sakho siyohamba sifike ngokunelisa la abantu abawu20 pholoba kobe sekwanela sifuna abantu abaningi kakhulu pholoba ngenxa akufunakala mekuphumelela umhlaba wonke ubani ozosebenzela omunye mawukuthi sonke sicebe sonke kubalekile kube khona abantu abazobiza isebenzi phela bakorobhela abantu abawu20 nje bobenele pholoba sisize bona umhlaba wonke jikelele mase beyajabula abantu especially sika 15000 ukhokha 1000 rand kusala 14 oyofika nawo ngelanga le special usuku umhla kabani umhla ka30
enyangeni kaSeptember usenesikhathi sonke sokwazi ukuthi ukwazi ukuhlanganisa lo 15000 mawuthanda uzokwazi ukuyibeka ilip ungamtshela nje manje ukuthi ngiyocela ukuthi withdraw wena mkhulu kuze ngifike ngiyithathe ngakuwena ingene emakhosini angifaki 1000 kuphela mina ngicela ukufaka le ngoba ngiyazazi ngumuntu oyidla imali lokho ukhululekile ukwenza bese ufika usufika ngalila langa usuzosetshenzwa 071 439 7634 ngizoyiphinda le nombolo uzothola umapholo bakuyona 071 439 7634 yona nombolo ongayisebenzisa ukwazi ukubhalisa ubhalisela special sika dokotela umhlongo lakho lokugcina njomane bese siphela pholoba sesicishe sakhohlwa bangakhohlwa abantu iliphe intathu leza sebank abazoyixosha kwi-ATM yes bangaxoshwa yilip bangakhohlwa yiliphe intathu ozozixosha noma ngabe ezobani ngeke ungene kwi-special ungayiphethe ilip eintathu xosha islip ukuthi sibhala u5 noma sibhala u10 as long as we sleep because into ezodidiyelwa unjomani iyayidinga lezo ilip zibe ntathu nje kuphela pholoba noma ngabe ezase Standard Bank ezaka Capitec ezase Nedbank ezase Absa ezakuphi nakuphi mekuyislip esiphuma ebank emshini nasebank phakathi ukuthi izozenzani ke ithina esazi ukhumbule sizenza lezi zinto mhla ka15 25 and 30 noma u31 ithina esaziyo ukuthi umphumelelo ukuphi bhalisa nge1000 inombolo yomuntu owaziwayo ngasekhaya ngabe usaziwayo ngabe umholi leader noma isigwili yes bese kuphinda kube isithombe sami mina engibhalisayo wena mnikazi ofuna ukungena ku special kuzoba amagama akaphelele nesibongo ikona kuphela sekufuna kubona ngingasho yini ukuthi ngizele iwash noma ngizele ifoni noma ngizele kubalekile pholoba khona sukwazi phela ukuthi pholoba mayibhala phansi abhala qonda ukuthi ubani lo South Africa ningizima Africa worldwide asikusho ukugcwala umlomo lokhu imbila yasola umsila ngokuyalezela isigubhu sewashi isigubhu seringi isigubhu sefoni thatha lokhu ngifuna uzwe kahle thatha lokhu ngifuna ukuyigcizelela le thatha lokhu okungangamandla akho okuthando wena nobona ukuthi wena kungakwazi ukukusebenzela sibonane kwivideo elandelayo akulayo nabahlupekile webabasondela sondele mkunjini yalokalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla akulayo nabahlupekile wona wesondela yeyishiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini kalokho uzophila Webabiyamba nenqola yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele emkhunjini kanowa khonozo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala